što se tamo zeleni, što se tamo zeleni, ej, pod Milkine dušo penđeri, ej, pod Milkine dušo penđeri, da li je jela ili bor, da li je jela ili bor, ej, da li je dušo Milkin razgovor, ej, da li je dušo Milkin razgovor. Niti je jela, niti bor, niti je jela, niti bor, ej, niti je dušo Milkin razgovor, ej, niti je dušo Milkin razgovor. Soko sedi na jeli, soko sedi na jeli, ej, pitajte ga dušo šta veli, ej, pitajte ga dušo šta veli. Soko veli, pa veli, soko veli, pa veli, a ej, što se Milkin dragi ne ženi, ej, što se Milkin dragi ne ženi. Simbil cvece, mari, simbil cvece, mari zeleno, mari zeleno. Moje srce, moje srce, jadno i čemerno, jadno i čemerno. Merak imam lele, merak imam na prvu komšiku, na prvu komšiku. Amamigu lele, amamigu, drugar zaprosija, drugar zaprosija.
4 minuta ostalo je do kraja naše večerašnje emisije, pa da se pozdravimo sa vama ove subote. Tako je, poštovani slušalci, dođite nam ponovo na talase Radio Beograda 1 sledeće subote. Sad slede vesti, odnosno večernji dnevnik u 22 časa. A sa vama su bili Snežana Stanojević, Darko Milosavljević, Vladan Bjelica i Nenad Kamidžorac. Laku noć. Prijetno. Tačno 22 časa. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Dnevnik.